Hello, Tuni Kuki News in Vazose, na bon Javin Lim ni Vin. Tunin zong igam sung til so ho update hin bolkin hitin igam sung over til zat som kitang ta ho zong ahung do kit ta in mi tampi social media kinil loi a hi lo le predict ball loi ama gin chat dan thu sei loi zong tampi hongom do kit ta in hi chi ho zong hi aban banin hin sei hitin tuni i topic deu a hi la kotam in GPRN ho don but na nei ti a hi in don but na anabol na ho wa chu I to bang thu ana sei ham a hi lo le GPRN hon ipi a sei ham ti hi het thim na divin a le kha thon ho to hin veo hitin chule KHIPC in Kuki zo MLA MITE government sim apan Thei lo vet sa na thu phon a hin boli ti ho zong hi mu a hi in gi na chan ge a hin bol lovi ti ho chan ge hi mu a hi in hi chung chang hin se witin tu la e ho tu a hi chi litan lang boi ma sanga I boi na ho chu hi no hi in e ho sung ka a MLA phabe pi in nei ta chu MITE government a hin join ji wa I chan ham khatna inam sungwa boina hong uma hi china ka a chu litan langa zukham khat ja tu ni chan ge a community khat ki ka a boina so ding dana hong a hi tan hi chi chun da le jengin tu ni 9 February 2026 video ani na a hi ta in hi chi I topic ngova ilut masangovin neu cha kanami te hon het diva kadei khat omin hi chi chu hin saileng tu le tu a hi kuki cha te hin mun tina hi gal nei to banga hi mi ho vet dana hi aki ta in phamo aki sale jengin koi malung si na zong changlo to banga hi aki hiel ta in hi china ka chu e ho sunga khat le khat ki ka phung le chang a hi lo le nomenclature za chom boy loi tam phi movin tu ni chan gya eima nomenclature din pi ngam lova a zat sei ho zong lungdon ta a hin la tu ni a hi kuki nam mi ten I het deu khat ga sei leng tu ni a hi nanam pi a hin lova na nomenclature chu phateta an ki sim tup lawa hi le I to bang try ma ki hin in lang I to bang try ma ki hat sa zong le chun pan na be na hi ti hi point khat na ka sei no min ani na a chu a hi le ei ho tu le tu a hi mei te ho to na sata ki boy hi ven hi chi ki boy lo na pe no hi azi hi ipiji inam tele mei te hon agama e no do go no va igam ho e la pi go ji va kuki cha ten ka thanei naw ka rai no ka gamu ka pi do lo de wa hi chi hi iti lai hi zong le ka pu ka pan e na pi na gam chu ka ven bit de wa hi ti a pan kila a hi in hi chin na chunga ka ga sei nom be chu I het thim na divin na khat I to wa gen theina I to ta wa hi le aga dingin pan lao hi te ka nam mi te ho tu ni hin milong ho to ki boinaw hi hen tanghul ho to ki boinaw hi hen aninga ki boina za chom zong le hi chi milong ho hin tanghul ho hin tha chimit zong le hen e ho dinga chu khuti ta ilem lo deu bi se lo a hi lo le ei hon ITUP idoi pau chu milong ho le tanghul ho chung a hi pon hi ji chun gen thei I tho a ha san na I tho a hi la aga a thei na dinga chu gen thei tho hi tin pan lao hi tin le ha tho in dingu hi tin panu hi tin ithi san vat khat lai se a jong dingu hi te a hin la gen thei ha san na I tho wa anunga aga lo hil dinga wang kisu boy bo ti hi ka sei do no me nei
tu ni chan ke a kangpo pi district sunga nam LAMKAI hon chong nasata anadin pi jingu chu ipi hamiti a hi le tu a hi gal nei hi vin hi chi melong ho hi ke boy pi ding a hi poi ama ho hi sai pi lam zo tho a dal ha ding a hi po vi ti a sei ji na pe no hu a he thiam hon hoi ta gil ta angai to leo chun a ji a hi ipiji enam ni ti a hi le ama ho to iga ki boy wa chu ei ho ding a lem lo ding aga imacha lo a hi a hin la tu chunga meite ho to iki boy na wa idin na pau hi phateta idin det no wa sa imu wa hi le chun phat khat la ama ho sanga I thanei nan tiu lampi kuki chaten government iki sim na theu lampi kuki chaten igam iki ven bit theina diu koi machan tu ni banga hi anop nop na a milong hen tangkhul hi hen kabui hian ni choloi isu boy thelo na dinga lampi ki gong a hi in hi ji chun tu ni a jong hi kanami te hon he deu khat chu gen thei ha sat na I tho a hi jong la tho o hi ti a hin la aga dingin gen thei ha sat na chu tho o hi ti gen thei ha sat na I tho wa aga lo ding ho hi tu ni a kidal sel te hi cho a kona ki pam pai hi te ti hi kanami te ho advice neu cha kaga bol nom a hi in tu in I topic ngwa an lut ta lew hen hi chi litan langa ki boin ho hi tu le tu a hi national news so a jong hi nasata ki sei jingin hi chiwa hi thudi lo sei tampi zong umin thudi ta sei zong umin litana sarei khong kitina muna in ki halpi to na zong umin hi chi chung changa hi MLA ho a hi in a hi lawai le CM pa a hi in ama hon jong thu nei thu sei na cha chom anei vin tunia jong chu cycle MLA pi kim neu in jong vilha na aganein ahin la hi chiwa leader ho to ki ho lain tangkhul leader ho chu ki ho chai ding nom talowa ki ho chai masanga chu na po do ta vi ti ho jong chu imu so ke I het so ke wa hi in hi chi bana chu hi chi in ki hal pi to na a jong hi pan na sata la loi omin in ke hal pi to a amuna thal ging loi jong tampi a hi in a hin la hi chiwa hi mi khen khat new so a jong hi ga velo chun mun tina Manipur new so hi ivet ting le litan boina langyan jing hi aksein tu le tu a hi Ukhrul district sunga boina lien ta umin in som ni le in nga ki hali ti ho jong ki tampi ki sei a hin la thu ho chu isimai le chun khuti ta agil ta ho jong he ki sei pon a hin la meite news ho hi ivet ki na hi le hi chi litan ki boina a hi in som ni le li a ki hal tan in som ni le li la a hi in som ni le khat hi tangkhul ho a hi in thum hi kuki ho a hi ti a hi ama wain thu so bol kit ven hi chiwan hi chi hin ako pen chu ipiham ti a hi le tangkhul ho hi chawdo te ding kina asa te ding ti hi ama ho panmun khat a hi in zong hi izat aka aham a hi lo le tu ni a zong chu ki hal be a hi in izat chu tangkhul ho a izat chu kuki ho a ham ti zong hi pateta aga simu aba asa zeng aven hizi chun tu a jong hi ga veleu chun hi chi to bang new so hi tangkhul hon anavet tiengole I chan ham khana alung tha wa hi tu a jong hi ama ho jong gal jam e ho jong gal jam ki cho gal ki cha na je a chu a ho aveng dal ha a anapot do anakil ho do hi ama ho lang jong atama tam e ho lang jong atama tam chu ahin la meite ho hin hi chika la a hi chance alaki novin in som ni le li aki halin in som ni la khat hi tangkhul ho a hi in thumbo hi kuki ho a hi ti a hi tangkhul ho chawdo na ding te a hi to gon amazing vi ti ho jong hi mu a hin hi ji chun kanami te ho social media iman cha tingole hi nge gigen theinan ti ki ha sanan ti hi jong le ei ho hi
avek tim dana ikisei teng la chun mi lungel ato kha thei a hi ni ji chun ei hon I ball phat na ho I thil ball na ho hi a hi thei chana social media I so lo diu pathinin ei pan pi a hi la gal I zo tho tho diu a hi ni ji chun mi lung han na ding le mi ngol bol na noya hi iga giche lut lo diu a hi ti pa hi avela kain sei nom hin tin in tampi aki halin tuni a jong chu sun chang lai ta jong in tampi phabe pi hi aki hal be be jing na lai ti jong hi mu a hin security force center force a hi in police a hi win Manipur police ho a hi win CRPF ho a hi win ama ho na lai lai a jong chu hi ta chu tang khul ho hi chat valwa nga thalaka muta in halu ta hi ta chu cho tha jing da na hi video ho a jong chu mu a hi in a hin la center force si atam thei pe na to lut kit na hi chlai mun ho a hi aban achal be lo na dinga hi center force on jong tu a hi pan alazing of it ho jong mu a hi in e ho langa ko na zam do ho hi tu a hi cycle no mai nu naw te se ho hi cycle ahung lung tawin cycle dunga zong hi KSO hon aboi pi win mun nga je na hi a khianuvin hita chu masanga meite to ikiboi lai wa galjam ho jong chu cycle gam kai sunga jong hi tu ni chan ge relief ke ma umjing na lai a hi win hi chin na chung chona tu a jong hi tanghul ho to hung ke boi ki na wa hi le mun nga a ke ho ma hi ta chu KSO hon a boi piu mi zagup lang a tan chule on the way ti chu lampika a jong hi ahung lung nai lo lampika a hung jama nga cycle hung nai lo jong tampi a na lai ti ho jong hi KSO cycle general secretary pa a ko na jong hi thulut mu a hi in chule hi chi ki boi na chung changa hi GPRN ho hin thuso ana bol na wa cha hi le hi chi sarai khong ki ti eimi ho litana achen na ho hi masanga 1940 khanglaya tilhen hi che lai khanga hi dandi lo ta hung cheng lut no vai ta chu ana cheng pi pi a hi in hi che lai mun ho hi ama hon pa ta nei po ve a chen na ding tha nei po ve ti ho chan ge hi thu so ana bol a hi in a hin la hi chi chung changa hi kotam hon jong don but na a hin bol ki no win kotam hon don but na anei naw point ni a pi win hi chi hills ti chu thinglanga 1947 regulation dungzuya chu hi chi administration dungzuya chu a hi le hi chi separate hoita na ki bola Ukhrul East subdivision dungzuya chu sarai khong village kiti ho a hi lowaile soyam kuki ama ho hi na zala hi munni ana ki hen a hi in a hin la tunia GPRN in ama hon hi chi to bang mun a ki cho na ho jong ampon a hi lo la sang som ni pi dinga sang som bo na pi UVT ho azat zat thusim azat zat a hin kisim thu ho hi thudi a hi poi ti a jong hi kotamin phateta don putna a hin bolin hi chi to bang bulle bal nei lo kiloi khom na thupi ta amin agel khanin hi chi to bang thu so na bol pau hi adi in bol vin hiti a hi a bulle bal nei lova history na kisim thu pau hi adi poi ti a jong hi kotam in niel kalna a hin bole ti ho jong hi mu a hi kin na hi aban le hi chiwa cycle gam kai sunga mi zagup lang hongjam lut ho hi tu le tu a hi 2023 apana gen thei anaki tho zinga ne le cha ha sata a I hung khosa na chung chon wa niau cha I hung kile do ta ve iti a hi le tu a hi chitabang a hung thun ke na hi le chun mi zagup lang cycle hi kampo pi chuchanpur to banga gamlin ta hi lo le kuki cha te tam phi pi hausa tam pi chen na mun jong a hi point mun neu cha hi bo win a hin la mi zagup lang a hung lai lut ting le chun I chan ham khat na hi ne la cha langa hi hlasam a hi ta in hi ji chun KSO
cycle block hon zong ki tho pi na online payment bol theina ding koi tabang igam inam ngai lu a sumle pai hin ki tho pi no ma imi isa inam chanpi izat ham khat ne la cha nei lo sil la pon zong hin ki ken do man lova hungal jam ho ai the ai le ki tho pi na thei chana ki tho pi ding in zong tep na a hin bol lovin hichi QR code ho zong a POUTE Google Pay number ho zong a UVIN hichi wa ko na zong hi mun tina kanami te hon zong inam mi pi te ho ilung si no wa ingai lu no wa hi le hichi wa ko na zong hi ikitho pi thei jingu a hi ti chu nga pho no hin tin hichi wa pan pi na hin bola kitho pi na hin bol ho hi ama hon zong update a hin bol jingu a hi in chule Kuki channel family a ko na zong panpina bol ding le bol loading thu hi anaki sai khomin atam zone pha ki sa dung juya chu Kuki channel family hon jong bol lo hitin hichiwa hi igam inama dinga ipan theinaw adang ompon gam chom chom mun chom choma hon jong inei kham khama to khom hitin ne le cha silepon akicho theina bi a hi le ti a chu panpina bol lo hiti ti a hi ki phat sa na ahong ki bol dung join hichiwa hi QR code ahong ki coin koi tabang India polanga cheng foreign cheng hon zong ATM khana ki thopi na ibol no mo wa hi le account number ho zong ki coin IFSC code zong ki coin chule koi tabang GPay bol no ma hi zong le hichi QR code scan ding ham a hi lawai le hichi phone number a zong hi ipi jing the wa hi ti chu hin phone hin tin hi chi wa panpi na hung ki bol na chunga koi tabang hi chi Kuki channel family langa na hin pi wa hi le chun hi chi hi Kuki channel family hon update hung ki bol ding aban le Kuki channel family zong hin WhatsApp group khat akinein hi chi wa hi mi tampin zong ne hin et in tiloi tampi aumin tu ni chan ge ya hi koima ki et lo wa hin aji chu Kuki channel family rule dung zu ya chu koi tabang igam inam ngai lu a pan hin la ho bo chu et ding hi chiwa igam inam ngai lu ta ho bo chu I group mo hi su thin ngai ta lova hi chiwa ko na bo chu ki et le igam inam ngai lu ta imi isa ta hi ding a hi ta chu I dei member khat in jong adang anop no ma a et thailo ti a chu kilol na a hi in hizi chun koi tabang azaw nom ma hi jong le tu chunga ki thopi na panpi na in bol wa hi le chun hi chi kot hong ki da hi in ki thopi na bol ho zo si jong hi chi Kuki channel family a chu hong ki et ding ne hi ve ti pa chu a chaina iga sei theu hin tin aban ki na hi ga veleuhan Kuki History Identity Protection Committee hon jong press release khat a hin bol kit novin hichiwa Kuki History Identity Protection Committee hon press release a hin bol na pau hi a hi le tu chunga MITE government form na a Kuki MLA ho ana zaw na chunga hi phamo asa na ho na sata an phong do win chule ama hon a sei be na wa chu tu a jong hi phat ki khial nai lo a hi in agang theilam pe na inam pi ha satna gen theina ho sumil lewa MITE government poma hichiwa MITE government job dinga Kuki MLA hungki pedo ho zosi agang theilam pe na resign ke bolding in jong tipna ahin bolovin ani ho wang hi ama ho hin tipna a fix ahin bol povin hi jong le agang theilam pe na ki resign dinga hi gi na ahin bolove ti chu mo ahi in tu ni a hichito banga MLA MITE government forma jaw ho Kuki nam pi sunga kiloi khom na za chom in jong nam se pei lang hi hen a hi lo le mun choma leader hon jong gi na ana bolova date 20 February ka a hi lawai le 22 February ka a hi ITUP khana resign a ki bol lo wa hi le mo ama hon a ki pu di wa hi ti ho jong hi thu so na ki bol sa hi tain tu ni a jong hi KHIPC in jong Kuki MLA
MITE government form na azaw na chunguwa phamo asa na hole agang theilam pe na anga diwin zong tip na ahin bol kit no vi ti chu ihin phondo theo hin tin alang khat langa hi chewa hi ga vekil lo hen e ho ku ki cha te hi gal inei si ulahin nam se pai atha tha hi ki form do zing a hi in masanga ngan naga gal ihin bol lai wa tangkhol gal ihin nei lai wa chu thing noi iza nam khat hung pot do hi ta in to a hi mei te gal ihin nei ki no wa hi le thing noi iza nam khat hung pot be ki a hi in tu a hi litan lang hung boy kit a hi lawai le mei te ho ta ki boina hi hung chal kit ne na hi le aban bana hung pot kit a hi in amasa a chu kna a kona u ki ha ma ukna ti a hi anakimin vo a atha khat tu le tu a jong hi nampin ikine pi pen le ikison pi pen khat hung ki sim do hin amaw nan su a hi win a hin la mi pi to hoita ki zato a mi pi to hoita ki hlon khom khat a hi in hi chi dung zu ya chu tu ni a jong hi ga veleu chun uknf a hi ki tain knf in a nei saw a hi in knf a hi u a hab beo a hin uknf na ichi uknf u a hab be ki no wa knf hikit a hin united aga hab thu a hin ichi ahung ki form do na hi mi pi hon nei het pi win ti a hi ki phun na to bang a hin nei naw a hi in nam mi te ko ma ki phun na ti a chu ama hon jong ki phun na lekha a hin bol wa hin a thu wang hin sim da zengoi tin a hin la hi chi chung changa hi social media ho chu ivet na hi le mi khen khat chun hi che ho loi hi hoilang ho hi ki tawam ti a agam kai ki dong loi jong tampi umovin a khen khat chun a se a hi le a lui ho bon tu ni chan ki a ki wa zo lova a tha hung ki sim kin vaile et ki wa de pham inam gen thei lai ta ti loi jong kinin social media khen khat na chu ivet ki na hi le mi khen khat nin a holim na chu ukna ahung ki sim do in ukna hon kna ho ahin sumit no vin ti chu a git lo na ho a hi lo la thil bol phat lo na ho zo si ukna in ahin sim tup ta in tu a hi knf ho a phat lo zi vin knf ho sim tup dinga u ahin ki hap ki nova uknf hung ki phu do hin ti loi ho jong hi tampi igin cha dani hoi social media a hi thu sei I thimovin ji chun azat na whatsapp ho a hi whatsapp gal bol loina tampi ki umahin hi chu loi jong hin tampi a hin sei do umai hi tain a hin la ai pi chu hi ta jong le igam inam ngai lut na zala thil pha bol dinga igam inama dinga thal hin doma igam sunga dinga hong ki phu do a hi ta win ipi chu ki sei jong le ki kham thei ta lo a hi in e ho gam sung chu democracy a hi in hi ji chun a hi thei chana tunia hung ki phon na hin nei ukna phone jong igam inama dinga ukna banga pan a hin la zinga hoi ta igam inama mi pi ho to ding khoma pan hin la khom ding in jong tepna inei ki no ven hi hi chan chu tuni Kuki news a kona update hin bol thei hole igam sung inam sunga iga het diwa poimo ho in phon thei ho in tin tuni Kuki news in ve a hin ngai la ho zo si na chung chi win ka ki pa in na bon cha win pathin in phat thei na bo jing taw han Kuki Front.